Rego litkolia rero nigo abarai kurwa ase serikali kaunti ya Kisii baika ase chiro ya Daraja ase okobachi certificate chogo chorwa kwa barai be chireyo ase chi sector abu no mosakito dipon asanya gutumanye Tarehe walenge Daraja Mbili kwa eda na certificate ese abale ba chorwa sector ange 20 na ande nyitigarde chinde delegates about the Chora, the executive. Daraja Mbili is one of the markets. Market here nene is East Africa. Igo abatua ili certificate na bao colleagues na serikali kora that Daraja Mbili ya kolile bana biashara ba kolile biashara asagaya na kushirikiana serikali ko make sure ebintu byonse byabere bya es Daraja Mbili igongwa kerambu yamono ese bali bachorwa ko be byongozi bakolere kene ese ba kolile biashara na bali abana biashara babe abangalifu na Daraja Mbili ntoye organize mne serikali kia era ene market itenene ese Kisii County na wetera chinguru chia serikali ya ito wetera mugavano ito Simbarati na tometa to make sure tororenga Daraja Mbili ekoba organize na anda abantu bakole ega siasara savi na security na ebe kwe obochori bwengo boikiranu kolenga ndabuna yiganeirie tutabwate manganande tuo chori abarai abachikokora nande asemia kende etate erosio tubasabira maya tuende kubwatira na botambe twakwera uchaguzi twanyola barai sector 18 so gotimutu in the next 2 weeks we're under election so that we are able to get 20 other sectors. So overall to target over Daraja Mbili, and that is the reason why as a directorate we are pushing for that.